ikaze nanone kuba nkurikiye. Hanyuma reka mbaheti nabinjize neza mu muhango wo kurahira kwa Evaliste Ndayishimiye watsindiye kuyobora Uburundi. Amaze kurahira byagenze bite rero? Ibirori ko byatangiye ariko buri wese ntagahejwe, mbahaye ikaze mbahana tike yo kwinjira mu birori nkaho mwari muhibereye. Mbere yuko arahira ubundi habanje kubisengesho ryo kumusabira. Musenyeri wa diocese ya Gitega Simoni na mwana yamusabye ibi bikurikira: gukora ibishoboka byose kugira ngo acyure impunzi kandi yongera afungura amarembo kugira ngo hongere habeho imigenderanire n'ubuhahirane hagati y'u Burundi n'ibihugu by'amahanga. Yasubiyemo indahiro iteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nshinga ry'u Burundi avuga ko atazatesuka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Burundi n'andi mategeko, kandi ko azaharanira ineza y'abarundi n'u Burundi, akazubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutabera kuri bose. Yanarahiriye ku mwanya ibitekerezo by'ivanguramoko no guharanira uburenganzira bwa muntu. Abarundi babarirwa mu bihumbi bambaye amashati y'ibitenge bitabiriye umuhango w'irahira rye. Nta bakuru b'ibihugu by'amahanga cyangwa abandi bayobozi bavuye hanze y'u Burundi benshi bitabiriye uwo muhango kubera icyorezo cya COVID-19. Cyakora byitabiriwe n'abayobozi batandukanye bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Mu bitabiriye bavuye hanze y'u Burundi harimo Visi Perezida wa Tanzania Samia Suluhu na Jakaya Mrisho Kikwete wahoze ari perezida wa Tanzania. Hari kandi abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Guinea Equatoriale na Congo Brazzaville ndetse n'intumwa ya perezida wa Misiri. Amafoto yafashwe muri ibyo birori aragaragaza abantu bamwe batambaye udupfukamunwa bicaye mu myanya y'icyubahiro, mu gihe hari abakomeje kwikanga ko icyorezo cya COVID-19 bakeka ko bashobora kwandurira muri ibyo birori. Ni inkuru ndende, ni ibintu byinshi byabaye, ariko ndakomeza kubaha update uko ibintu byagenze. Njye muri kumwe ni Jacodu Karivano, iyi ni Code TV. Mukurikira andi makuru arambuye n'amashusho avanze n'amajwi y'ibyabaye mu irahira rya Evaliste Ndayishimiye. Ibi bibaye mu gihe perezida wahoze ari perezida Pietro Nkurunziza amaze iminsi yitabye Imana. Hanyuma igihugu cyari kidafite umuyobozi mu gihe Evaliste Ndayishimiye yari atararahira. Wakoze cyane kuba wabanye nanjye, dukomezanye mu zindi nkuru z'ubutaha.